Selamun Aleyküm. İyi işler. Selamun Aleyküm. İyi işler. Evet. Kanala. Dengan air komentari konakların için. Разделить параметры доступа. Вариант ответа доступ, ограничен доступ. Это доступ. И также можешь поделиться таким видео. Окей. Так. Значит, творческая студия YouTube. Доступ. Также можешь поделиться таким видео. Окей. Okey, kommentarini yazıp koyarken yazan adamlar kommenter yazarlar. Kommentarini yazıp koyarken yazan adamlar kommenter yazarlar. Kommentarini yazıp koyarken yazan adamlar kommenter yazarlar. Okey. İyileşler. Niştayda inlemekte bakacak kolen lazım. Niştayda nedir demonstrasyon ekranı deyin. Mesela ay şuna koyalım. Edelim. İyileşler. Seyredelim. Niştayda inlemekte bakacak kolen lazım. Niştayda da görelim. Mesela memurları buldu. Dünyada. Orset'te Prigozhin Moskva'da bronetexnika военный переворот halk ayaklarını Putin ayırmağına karşı görelim.
Mesela ben bilir oldu. Nerede? Ve Şuat Murat Kurbanov. Ağır bir bakıyor. Moskva'da bir teknika Putin'e varış. Ayağı aldılar. Ayaklarını. Her sesini çıkarmanı oturan. Mesela benim bilir oldu. Nerede? Ve Şuat Murat Kurbanov. Mesela Türkistanlılardan kanalını paylaşırken Putin'e varış. Ayağı aldılar. Sesini çıkarmanı oturan. İngiliz. Her şey dikiydi eski adı. Türkistanlılardan kanalını Türkistan Türkmenistan var. Bende bir kemçilik kolay olmalı. Gördüğümü alayan düzeyin inlemenim. Güvercinin kalesinde uyudu. Yatası gelendir. Hemen. Ben народу, веспущий Евгения. В общем, Владимир Путин, когда уважаемый до народа, веспущий Евгения, обращаясь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, Анжелия Хаин говорили. Verdim. Yayınlayın. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующим. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет наших людей. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства. Kardeşleyen mi adamlar? Aydiyan Rabbini. В России в 1917 году, когда страна Это kardeşleyen mi adamlar Aydiyan Rabbini? Söyledim. İntriga diye. 1917 yılda boldu diye. Ne mi demek bu? 1917 yılda boldu diye mi? Fikirler koruyor mu? Bolşevikler Esser yamanlap başladı. Öyle Esser edin yamanlap. 1917 yılda bir gedek boldu. Bunu kaytaramadılar bizi. İntriga diye. 1917 yılda boldu diye.
Hemen demek bu. 1950'de bozdu. Efirini de tuğra. Güven koyar mı? Bolşevikler. Esser yamanlar başladı. Böyle esser yamanlar var. 1950 yıllar bir gerek oldu. Ya. Kurban bayramı kutlu olsun. Allah'ım da Türkmenistan'ın halkına şu Kurban bayramına eden dilek dua dileklerini kabul olsun yurdumuz elmidamı. Gülle boyuna versin. Paraçılık olsun. Bu dünya yüzünü zalimliğin sonu olsun inşallah. Yetkiliyen mübarek Kurban ayı. Kurban'ın hatırası. Allah'ın kestiniz. Kurban'ı kabul eylesin. Keseceğiniz Kurban'ı kabul eylesin. 3 gün var ne olsun. Eden dilek bayramını. Eden dilek dua dileklerini. Kabul olsun yurdumuz elmidamı. Gülle boyuna versin. Bu dünya yüzünü sonu olsun mübarek Kurban ayı. Kurban'ın hatırası. Allah'ın kestiniz. Kurban'ı kabul eylesin. Keseceğiniz Kurban'ı kabul eylesin. 3 gün var ne olsun. Eden dilek dua dileklerini. Kabul olsun yurdumuz elmidamı. Gülle boyuna versin. Bu dünya yüzünü Kurban'ın hatırası. Allah'ın kestiniz. Kurban'ı kabul eylesin. в России teraz diye. İşte ekrana edelim. Aynen böyle. Ситуация в России teraz. Бунт Пригожина. В общем, Пригожин ЧВК Вагнер'ın yol başçısı eskerleri bilemedilikten. Esası Putin derler. Yine karşı Putin diyen akta. General Şaygu yine bir sana var. Şolara karşı bunt kaldırdılar. Bir de ayağa kalacak. Bir sene ayırdı. Bir de gerek terlip Oman dün akşam yola çıktılar. Bugün Rostov'dan verdiler. Ucu Voronezh şehre gelip gittiler. Moskva'da 200 kilometre yol alttır. Ramzan Kadir bilen bu uçaklarmış. Dünyada yetir. Kosmosa havalar olar. Eri Türkmenistanlılar bütün dünyada ütkeşikleri oldu. Putin'in gittiği Orta Asya'nın erkinliği demek konuşuldu. Zulümden Allah'ın zulmünün sonuna getirdi. Ramzan Kadir bilen uçaklarmış. Dünyada yetir. Kosmosa havalar olar. Eri Türkmenistanlılar
Xitaydan Putin'in gittiği Sidiye, misal üçün Telegram kanalı. Koysa Çabaka Bagna olsun kanalı şu. 17.500 подписчиков var. Koysa Çabaka özel подконтроль Ростов штаб, отдел полиции ГУ МВД ФСБ администрации. Вагнер'in tarafından. Каждый, кто играет в футзал, разрушает шансы, посылает колонну военных мечтателей. Koysa Çabaka Bagna olsun kanalı şu. 17.500 подписчиков var. Бойся ЧВК взяли под контроль. Слабость России очевидна. Назвал военным мятеж предательством и призвал подавить его. Вагнер'in tarafından. Каждый, кто играет в футзал, разрушает шансы. Ben haklayacak tip gidittiriyorum bundan. Şimdi bilemem. Ne ama karara geliyorlar bunlar ikisi. Слабость России очевидна. Назвал военным мятеж предательством и призвал подавить его. Вагнер'in tarafından. Каждый, кто играет в футзал, разрушает шансы. Putin'in kitabını Kreml'e geldi. Мешает сложно решить наравне для нашей страны в связи с двумя поддержкой. Более человечество Пригожин максимум обязательно жесткой необходимой меры. 25'den başlayıp 30 günlük komendantski çağız. Başladılar, bunların çıkışıydı. Ростовской области из Ахмата. Не заставил бы нас приехать те. Комендантский час. Yapıyor. Arayın böyle. Başladılar, bunların çıkışıydı. Ростовской области из Ахмата. Выйдет Шойгу и Герасимов. Пригожина, Шойгу, general Şойgu bilen Gerasim gerek, kömekçisi gerek. Bunlar kidat etti bizi, bombaladı bizi diye de. Bombanı dınıttırlar üstlerine. Sonra kaharet kılır, nakateli uniştoj ettik, kaharet bir avatırlar. Yana, tele bırakmadı. Zulmü yaradan, zulmü emele getiren, zulmü yaradan her kim hem olsun, o mekanizm onu öğürüp özünü yiyecektir. Özünü yitirecektir yani. Paradivşi Galyafa, umret Aturk Galyafa diyorlar. Kidat etti bizi, bombaladı bizi diye de, bombanı dınıttırlar üstlerine. Sonra kaharet kılır, nakateli uniştoj ettik, kaharet bir avatırlar. Yana, tele bırakmadı. Zulmü yaradan. Tottenham kadar kırf maçlarının şeklinde tutuştuğu kayıtlı kayıtlı. Мы разворачиваем свои колонны, уходим обратно на планету полевые лагеря согласно плану. Бойцы ЧВК Вагнер грузят свои вещи, боекомплект, гранаты, машины готовятся покидать улицы Ростова. Nereye gidecekler? Ve ilan ettiler, pıtrattılar. Sakinleştiler mi? Ну, посмотрим, узнаем. Агрегатор правды, наверное, Пригожин согласился поставить на станцию. Обратно на планету полевые лагеря согласно плану. Бойцы ЧВК Вагнер грузят свои вещи, боекомплект, гранаты, машины готовятся покидать улицы Ростова. Nereye gidecekler? Ve ilan ettiler, pıtrattılar. Sakinleştiler mi? Уже oyunduğun belli daha buranın. Что ему грозит? Пригожин согласился поставить на станцию. Оля, iyileşler. Özellikler ve ilgisi bağlantı, zulmü varlık görevindeydim. Sesiyanlarını kadar edeceğim. Bunların manasını, urbanlıklarını kabul olsun inşallah. Yetik gelen urban bayramı.
zalimin, zulmün dünya yüzünden düşmegine sebep bolsun inşallah Allah kabul etsin. Ben halka azvidir. Ama azviyle zaten hem mümkün fazilet. Allah'ın izniyle bu emanetin görüşmek üzere. Allah'dan imanımızı, Allah'dan umudumuzu kesmemeyi eylesin. Allah bizi mübarek günlerde, toylarda göstersin.